Bible na nei thele na pawa theina ahi di ma na sakhag le hilowahi Christian masami piten Bible among na nei the kewa azia ka hile khanna Bible pen Hebrew Greek Aramaic le Latina ki gelahi manin atamzon asim the kewi ni na bazara ki zwakeya Bible thumna ki zwa khilele atamzon alei zo kewa lina waihun laina Roman Catholicina mipi simdingina Bible aphalkia tuating bana Bible mani pawa translate phallo hiya a translate khem peuma danbo sia banga pomaiya haluk thei lai a hi ziakin waiting ting ziakina mipi adingina lai siang tho Bible mani khuta le mani mimala nei theidan lampi aunki hi huchi in kum sangkhat jathum somge lekhatin John Wycliffe kichi Oxford a professor in yai ngai danon ne ya mi pi te yai clergy te le pop te gen kia lai siang tho thei siama kingak pen diklo hi china wai da kina aman mi pi ten ma ni mi mala lai siang tho toi thei ding le thei siam ding ina Bible pen Latina patin English in translate ahon panai wai takin Archbishop of Canterbury in halup dig in Ethiopia Himale aman Oxford alomo en Isiakle King Richard II tungtonina ahinna humbitin oma waizo takin asi zo nung kum somli zo nungina ahan khu kapanin agu tengteng lakhya kin oma alai bu lai seng to translate pento halin aum tho thoi hunle kum tyang paizela kum sangkhat janga somni le thumina William Tyndale kichin lai seng tho translate na alung simon nei no na wai takin Londona bishop kianga phalna nge na Himale Bishop of London in Palnana Pekeya, why Kitakin, William Tyndale in London Akomle, Yai Bible translation penny Telurika hi Chiatakina, April, Kum Sangkadzanga Somni Lelina, London Hua, Anusia hi. Why Kitina, Kum Sangkadzanga Somni Legukina, New Testament Masapen pen, Greek apan English ahon prina, why zonung soloina, Kum Sangkadzanga Som Tumina, Old Testament ahon prin no nahi. Himale kum sangkhat zanga somthum legu kina matinoma Bible translation ahi izia kina waitekin agola khawa gaglupin oma waizoina halinom lahi Bible translation ahi izia kina thatin aumlo ahi toigen sateng mirang khang thu hi tun ea endinga kum sangkhat zakwa somthum le lin pu Coleman tungtonin pu Reverend H Nengzachin America lai siang tho sin theina ahon muwa huchi in kum sangkhat zakwa somthum le kukin Chorichanpur khwana sia Kolkata azwana hoyapan Bombay apanin tuipia ni somthum wingweng atwanga September ni giat sangkhat zakwa somthum le kukina New York atunga Philadelphia khopi Eastern Baptist Seminary Bible avazilhi azil zo takin kum sangkhat zakwa somthum le kwa September in America anusia Chorichanpur atungki zo in King Commission Officer Second Lieutenant Arkipanina British Army luding in Chialna amua waihun laya dingina sepnanga lian mama le ngai sangwai mama dingina ginta khwaya azia kahile leitung kumpi thunei tu nuaya army sem dinga hi manina Himale pu Reverend H Nengzachin ana thupi na mama hiya hichina diarrhea anagela Yai chialna lai ke adingina ahoi dinga kakhosakna azang khai ton ding Himale tutana honpi papathian de hi in kathei ke hoiziakin kachi kasa kamite laka oma bengna lam to kisaya laibu te bol khiak abik takin Bible pumpi let khiak ding katel zo hi anachi hi yai bang thupu na thupi tak alangna tungtonin kailam khwa paite pawa Bible le khiak ahon pana Gospel Johan le Philippi te lekhyang masape na hiya waizoin ani na Hebrew ahi aman America panan puak typewriter zanga gel ahiya huchi in pu Reverend H Nengzachin ahun Bible le 9 azang beita hi yai teng tungtonin ilai siang thopen ei pawa theina amo khilo hi chi chiang ta wai teng izakit zo nunga ilai siang tho kil khatai koya phen lowa oma i suit keile imi masate thuang na
เลกิเปียกโซนาเปียนมันพาสโลบังอี